як кардан ва маврид аст ки дар моҳияи рӯдакӣ низ гурӯҳҳои машваратӣ пеш аз оне ки лоиҳа оғоз шуд ҳамчун як гурӯҳи муташаккил дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ фаъолияти мунтазам доштанд ва бо вуҷуди ташкил кардани гурӯҳи машваратӣ тавонистанд намояндагони ҳамаи сохторҳои гуногун ғайр аз сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ чизое ки дар низомнома омадааст ки ғайр аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар ин гурӯҳҳои машваратӣ ҷалб гардиданд. дар вохӯриҳои мо иштирок доранд намояндаҳои сохторҳои ҳамаи сохторҳо фарҳанг, маориф, тандурустӣ, фаъолони лидерон, сарварони раисони ҷамоатҳои шаҳракуниҳо, раисони ҷавонҳо, раисони шӯрои занҳо, раисони маҳаллаҳо истифода аз методи усули байналмилалии зарарнарасон яъне минавридӣ истифода карда онҳоро дар байни онҳо музокима намекунем, онҳоро бо даст нишона медиҳем ва он рӯйхат барои мо аллакай гурӯҳе ки ба ҳамун ҷамоат меравем мегӯянд ки муаллима масалан ё гурӯҳи роҳбари шумо ҳастед давонед ки ҳамин ҷамоат осебпазиртар аст яъне ки онҳоро таҳқир накунед дар байни ҷомеа муаррифӣ накунед роҳбари гурӯҳ ҳастанд ёрдамчии гурӯҳ ҳастанд ва яъне ки як нафарро 20 нафар ҳаст 18 нафар аст баъзе аз вазифаҳо иваз шуд мо ҳам гурӯҳро аз сари нав таъсис додем яъне ки ҳамон барои аъзоёни تشکیلات جمعیتی سفیده نمونه کارنامه و از نوعی جلال‌الدین بلخی هدف لایحه ما همکاری اجتماعی برای رشد سوسیالی در نوعی جلال‌الدین بلخی میدونید اونجا هر سن و سال جوانان بودن زنها بودن مردها بودن هر سن و سال بودن در جماعت‌های در جماعت نوعی بعد از خاموش کردن سردرجه تحلیل می‌کردیم. تشکر زیاد خیلی سوال به مورد همون برآمدهایی که دیدید بعد از پس از نمایش همین صحنه‌چه بود که البته سوال از طرف همون تماشابینان تالار خیلی سوال‌های زیاد بود البته ما سوال جواب کردیم ناگفته نماند همین نقش‌ها رو والنتیرها اجرا کردن والنتیران تشکیلات ما از 5 ساله تا 70 ساله اینا اکتیورهای کسبی نبودن کردن در تاکشو اشتراک کردن و خیلی خرسند از نوعی شهرینو برگشته رفتن اینم از رفتی تاکشو و روز 20 آگوست با برنامه تلویزیونی صلح و ثبات است وحدت است یک دیگر فهمی است و ما از همین شرافت استقلال دولتی تحریک سلفیه و غیر آن که در دیگر منطقه‌های جمهوری ثبت نام شدگی هستند آنها به حیات قراری برقرار می‌شوند. در اول جوابی جوانان تشکیل مکتب تابستانه برای جوانان و اینچنین یعنی کارهای مستقلانه میان دانشجویان یعنی مکتب روی کردن که تشکیلات چند تشکیلات نمیتونه در این مدت مرام аудио клип запис кардем ва барои диққати бинанда мурод тренерҳои варзида фирӯза қосимова шаҳноз комилзода ва муаллима шобидунова рӯхшона ҳамроҳӣ намуданд сипас масалан дар ин ҷо яке аз иштирокчиён